还等爱多。椅子那里10个咯。好，开始。apa kita yuk? Sekapahannya lah. Ingawit ko na. Tengko, kakak, kaku, Dua. makanan, guru, Hai. mari, Sang ayat, ada no. Kapten buaya, ujungnya mengisuk kapten. 哎，搞不得你要抓住它，不然风一吹，它又飞走了。这不是安宁，第5行。马琳娜。嗨。Pitilitan. Hai. Hai. Kamlut. Hai. 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 Pahan-hanan. Hai. Hai. Miresap. Hai. Kacunikayan. Pitilitan. Hai. Rengus. Hai. Masadak. Kiting. Hai. Hai. Lại cơ. Hảo. Lại cơ họ pikirin你的信号，你看，我们今天就先念这2段，我们慢慢把它念完。Mara kita mi, mara mami mumisumi, dilit kami, mikima ta，我在做分解，一段一段你的音调，情绪还没有在那个继续。拿这个请你来念，请记有吗？有在念给你听吗？这个，到现在呢有几次了？有在复习几次？然后有没有一句一句的？因为音调很重要。然后在这个白素音调有没有？你会把它整个都连在一起，评审他会不知道你在讲的是这没有段落的情况之下，他没有办法变成一个完整的句子。好，那懂？好。老师的意思是问你，袁老师就是有没有带着你在练习